Mbugoashia Kimeu, mchungosha Mumeru. Kumantonyeri Mwankalushi. Waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu, waonyeni. Kwani kazi ya mapasta nini? Kwani shida ya Mungu ni kuomba? Si hata kule mbinguni anaomba. Kwani wewe unatisha Mungu eti unajua kuimba? Unajigamba na hapo kakanisa umebandika kibanda ya Coca-Cola tu. Wewe ni bishop na bibi yako ni pastor. Hiyo bangi wachana naye. Uliona Petro akiwa na bibi yake hapo kwa taito. Hiyo peleka bedroom. Nini usheki utathoma na tura mushiriterutana mutumiria wa gutibwa tumageria onakana mubirithi kana reverendi wa mirano ya Mungururio na maiki mutu kuna rukua kuruna ndere irio ndi murithi kana bashita utona no kamwe kagondo arithagia nati gwa kurithio na kori kagondu kao ni batirote na kunurwa na tia kunuro Kenya indi tatiga nkwire nguri untu ikarite kumenyenya nankabwiro kaire ndio natakaba tana murungamo wajiodhurano jama wete kioji awere terendurumo tontontongori no jaro terero gutegwa kugamba nani bwino ndeyuririe jieba na ire kayimba egira ririenu ntongori jiodhurano na wete kio kagita ndie juria jieba riko mutakontabidi apene wachungaji nelezeni padiri nielezeni asikofu nelezeni mashehe nielezeni maimamu nelezeni yechongo kiugego kethu tumwe wao niko kubakararia ntongori jama wete kiuna jiudhurano bwiburi kwa kaburia kabuya mwena boka na botea mwene buko bakararia niyo ndio nataka bugwatanirite na bukiri mara bukurura tontona buba kimagita gutika mukajenwa kumera kubauria bukiri kibi takanichete muntu kana kanyenye tabira weyo gitamba na modhu kumikumbu kama kwagara na ningugi enu etongori ba mawete kiogo kararia uinyaniria kudangike mwingi nkukumuna waya wamba utunyani uragani toju ndino na keba yo ejoria nigururienu kumira no chamba bukaumura na bukararia nigururienu kumira no chamba bukaumura na bukaregana woruende edu bukaugondokira buririkanu kubwadana ikira reyenu atongoria bajuzuru na mawitikio kagita ndie juria jiebari komuta kontabidi apene Udwara mbele ya kiongano gyake Nigo ikionenda Ae ya ngombe Odina gechunje Na wando makaruta medeire Meruta neire Atari dero Magisanya mwoyo Bita hangleu Sade mkongo keria sorubi Bambe tireka Oganteto Kani yutumeri ukirika na matambita Tonto tereko luwana ni mwanonka Nikuchikaga Umuni ni bare mudambo itu mudambe icho mudambe jugo Mudambo chimuje kathiori Ndakuretete muge kimero Itagwa Ikirari rienu Gichuche Kambere Nonde kwere nchambe nekete kiongoni takorombe Ninge korigere tamaruta ngombe Umbe tekerie mbuge na ruchonkoro Rutamo mantemenya karakamuka The church has lost its role It has lost its meaning and direction Kirege kundiga muno mudhikiri umwende Neate nobu tudhiete nambere kuongerera makaricha Ona judurano None buoru modhuku meya Mendele kwizur kiri mugongo Kanicha ni kugachoka gia kaguo utongoria wanthi uratanguo noga kagetu negatanenda atongoria bama wite kiona kanicha no kabakuri tenkuruchi ja medho madhina na kieba iriro ikidhi nambere gwatikanire yetu no kabadhiete nambere gwe ukeirumi na migiro bakiruma gwa mbechera ngukumo ngati gwa mwono wagatigiri nkirirageria na kweuria nigukaji arwa etikikua Tak Bishop Reverend Nigimona Zeki Dr. Gitari Reverend Joya Antu baba bakana merakairi tabo Noncho keta kuchuchiga jiri Yechuka kiuga kantu kumbane Nitedigo Naku kwa mwari ukiura Kwa mukiri kwa uriatere Tiratiri Banto baruke bako tiri marikero na toricha tuenu Ubiri onitaru
kazi hiyo usifanye kwa mchezo, nahitaji uangalifu mkubwa. Shiagwa takumaga iti wetia ruguru umudo mwankabwa ureo wote angyo gwata mataro Mwago FM